Para tamu super yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Airjam. Dear guests, we just landed at Minangkabau, the International Airport of Padang Pariaman. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to completely stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Super Airjam.